Dakika 21 tok saa 7 marudi chieng' machiegni wadhi nyime kod weche manyien mag migago. Anyuola moro e gwenge mag Kimilili ywago tho mar nyathigi ma jahigni 5 manowito ngimane e masira mar mach e gwenge mag Karai e boma ma Naivasha. Min nyathino mana hape notony e kinde masirano nolero ni giwuok Kimilili ka gichomo boma ma Nairobi. Nomedo ni gari ma bende ne giidho kido mar bas notumore rigi nyamburko moro manochimo boma ma Nakuru. Kendo motelo ne masirano, jowuoth manantiere bas no nochwalo duondgi kaluore gi yo ma bende dereva no nariembo godo bas no. Ywak ma bende nokowinji. Ringre nyathino ibiro iki juma mabiro e dalagi mantiere Kimilili e kaunti ma Bungoma. Mtoto ambao tumepoteza ni mtoto mdogo sana. Kifamilia tulikuwa tunatarajia kuja tusaidie makubwa mbele. Na tumepata hasara. Na hiyo yote ni kwa sababu ya serikali kutokufuata masharti na kutokufanya kazi kistaarabu. So tunaomba serikali, kwanza hii tunalenga kwa serikali direct ambao ni serikali ya Ruto. Tafadhali utusaidie watu wako, watusaidie kupanua barabara. Sai kama wa serikali ya traffic ikiwa kwa barabara, bora driver anyoshe mkono atupe 100 chini, wanaangalia hiyo. Hawezi angalia hii basi iko namna gani, huyu driver amedrive kwa masaa magani, kwa sababu uwezi kuniambia mtu anaweza kudrive 24 hours aende 12 hours afike Nairobi, 12 hours amerudi Western. Anakunywa soda kwa kadi na miraa, na ni mlevi. Ataendeshaje watu paka Nairobi na kwa njia usiku? Hawana polisi kwa njia wenye wanaangalia kama mtu ni mlevi ama si mlevi. Kopogre gi manatiri kaunti ma Migori kama jodake